Shubor nakashlem jong unongsan hima. Unong yalam kaliang persya uba di UMDC ke UDP na Sora constituency uba Atitas Khan. Ulaong ba unsawan ra ya kamat banyatai hakadorbar mangtingka ke Khasi Hills Arden District Council halor ke jingkerdu kam kerdu jam ki samla. Ula pentip bakadorbar mangtingka an sedang nadu ke arpendu tadi udah bayar arja pesan hendai umtip lakade ke bapura ni ke bakhendiat benai. Ulayat ho baga jingwan ra ya kan kamat banyatai halor ke jingkerdu kam ki samla namar ukwa bantip laga executive committee balayalam da kasing VVP kinle akumno ban penmi kam yaki samla ulayat ho badan bun tili ki jingkeli ke baki MDC liang persya kila da bu ke bala aipor hadu ishpotarik mentau benai kenang banwan ra andala sedang ke dorbar ulayat ho ruba ulun sawan ra ya kamat banyakran halor ke jingsyak hang banti mau ti isyak kumban syukdaw kene ke election MDC ki pajba kila jiat hadu khat nyungut ki MDC nakasing VVP ke basan syar marwe ke executive committee ke HEDC but ki MDC liang persya ki bansyong ki long sangut na ke UDP saungut na NPP way HSPDP but arngut ki MDC shimat kuman syupen kan mau haying darbar thawan ke jela ki MLA ke VVP ki dei ki babu jengkli ke sarkar balayalam ke NPP but UDP but mentah ke HEDC ki MDC ke NPP but UDP kin salong ki babu jengkli ki executive committee balayalam daga sing VPP hakadorbar ki HEDC. The commission ba titos kain tadin papila sa GDP komunidad liang persya ni liang teng struktur. Ti ko bani kan pi nomor pa kadorbar ki umban sedang arpen direk entau banai. Tim pin liang liang teng ki mat ki bapin monra kan kadorbar ko menta. Tu ni nakaliang ka jongi kumbakade ka kamram kabakum ki MDC ki ba pai ba la chit wala dang idon hakaliang nimdon kata kaliang sensaru ndre ngi hapan ban penan kami ka rule ka jongi kum ki MDC apo yindor ba te kum ba pilatif ba ka session kan long ka arundu tarik ndre hadu mentangin patip kani ka session kadi ka full budget session ne kadai tangga board of account ni kata ngipat yo objektif ada mentah bagi ka list jangki business room ngipat yo ada mentah dengan panang ong tenrei kumba kila bu na kaliang jang legislative bangin summit iki aplikasi question iki motion ten kaliang ka jungi ngira ada summit Ahmad e bapin monra kan ka dorbar mentah kumbalong mentahi benamar bagadang dei ka session ke baningkong bakadang deru ka isi ka batamai tapi nung dadon bun kita ki isu lani kita ki subject ki mani ni keren ki sulong ki normal ki question ni baki labu de ki member nakaliang jong ki member ke jungi kamtam gini ki ba job tamai te ki la ya bu ki question ki jikeli ki babun ki subject lani ki department ki repair te ngatrai yang saya pek akan session ke jingkeli ki bawan namar bahangi labu kumba arko teli ki jingkeli na kumanta ka session bat na kalian ka songar labu iki motion banyak discuss apa ka ki ka resolution pi amane ka resolution ro pimu ini keempat burs ini kemburs motion kami ki motion tapi motion bu arteli ki man kawe gede halo ka jing ke baki pai ba na kapor sa kapor ki kendo hamtam gini ki badai ki nong ti mau ti siap ki beri jungi ki baya kendo gini ki jing na kapor sa kapor ini ko aban tip na kaliang jong ka isi kai ka bakadon ban le halo kini ki jing ka baki pai ba ki kendo kabaan nga khwara ka motion ni kamat ban ya kren halo ka unemployment dan ni ka jing kerdo kam kerdo jam kai ke bahkan ke isi kan taulat ya kaban peni ya ki kam ki jam na kaban ta ki samla ki jumi man ka isi ki sai wan rai ki bil long dorbar ki bil ka ki isi no na tapi di timnya ki bil borobar ki wara na kalian ke isi ke rei hadu mentangi kampat yo jintip mimpat yo kopi kita ki bil ki men ra ta jing sya kala adai ka por ka ba la da ki don ka no jing tu men ra bil la de ban circulate ini member kena mengintip ke kita lebih berkiondra hangi singa penglitum kubur ha assembly ha baka VVP ka shawli persya kambu ke jigli maki ya ka liang sensam temta ke pat ka mentakan kul kompon ne pihak bu jigli semua pi ya ka VVP
em kam da dai ka jingkali ka jongi ya ka PPP indai ka jingkali ka dai ya ka isi ka ba layalam ami apo the council oi ka isi ka ba menta ka yo eda ka parti PPP ka ba yo ka absolute majority ki jingkali ko mangala ong ipi mene ki long normal ni hab ania keren ni ki kam ki ba penyak seprang ya ka council maka jingtu ka jongi kam da dai ban ko mangala ong ne ka sedang ba ka long liang persya Rai ka jing thu jungi ka long bangin tip kai ka jing thu jong ka ni ka isi ka batamai ba kai ka banyat nang ni sukman kai ka bangin nang penkiu shu e ka council ba kai ka jing angnut ka jungi ka jing angnut jong pai ba ya ban le ka ta Ini ketika mang tingkah pintip lah ketika full ketika ba kendian kasi konsil rai kai kijing ajmu champi nam ta kam mang tingkah iki gitu konsil ki bun kim tolok long ha kiwi ki konsil ne kim tolok te hang ne pat matapi la shong arsin mo hang ne persa ki kijing ajmu ba konsil kana khaju shu ya kata yang saya keren po yung dobar raya mentang yang 4 tip deh pemong ong ingin 4 tip kata ke budget ke makin persen ke dia berhumnu long dala persen ni ke budget ke pun infrastruktur kan ke bare ke berhumnu kata ke budget ke dia ke lengkap ni ke berjerong ni ke balik ni ke bayong ni raya mentang 4 lak kan ong mar bang kim 4% ke budget apa ke house dah kelah persen ni ke budget house ni sayo ke por banyak discuss ni ajimut dah kata ke por ke saya ke biang ini keren budget berbuat kapoi ko kan no ka hamne konsil pibla long siam Pika budget ka jungi kam dei ka bahe ke baret ka teng da ka jing don jung ki central scheme kala ban poi ki aspa lai spa krul dan rai ka shampat ka jing don jung ki central scheme kat no ki komentau snam ka don ka mang tangka ka bangiyo na ka central scheme tam na ka ni ka 15 finance commission Jika syong harga jingdan jaka skim, jingdan jong jing mi, jong ka council, jong ka share jong liang jong sarkar. Jadi kita ki baju wanra ke budget apa sel. Kata mak dia, kumpakan no sebab kerana pada sakut ke share sama sen di malam pilot datang ni ka. Nanti ada por jong mengangkut no au arhu lai. Dengan rai hadian katu ngamtip nomor baki idam ki share di baki layo ru dan rai ka wei ka bangatip men hakani ngai i ka statement ka bami lomba ki lat khai bor ka lomba nomor baka state government ka conduct ka election te ya election jongi ki MDC dan rai ya ka jinglut ding sepat ki ot na ka share ka jongi dengan tip kat no ki pelut bat kat no ki ot ya ka tangi pat tip te la da ka don ka jing ot ya ka share buat kandan ke jing duna kandan ke jingnya ya ka konsil nomor ba pi basong hakali persa kasen jung pi dan hakali secara hak sarkar kan ba ka BP ke bas misal mentang ne ke shong ni persa assembly kandan ke jingnya kam tahu di share ba sarkar kan pelai kam nonton kan nu ke jing nomor ba ka share ka de ka hok tum ka council te ka shong pat ka state government ka lum ne hi pimla ban ong tang badan ka share la ban yo ben re ka syong pat state government kayo lum ne eme gini share ko mo long mata udo yo mo miai u motion ru tikana ka ru ko me khai pateng yo motion ru kam da ya ba te ngam tip ka syong ka state government ka no kayo lum te ya ka bha ka ba de ban yo ka district council ka hapan pelai balong ko ta ka tip ka jinglum kam de ka lum sisin sistem lum man kasi Jika syong haka state government kat nu pelai jika share baru ka syong haka state government. Ini mati cajit kumbida jauh nak bilang baru KPP kena menjurlang ketika bayi keluar roh. Kajing cit ina aku menong alam hi ketika kajing yang menjurlang baru kat arun. Kebang nilai syong dekat meeting. Jika kemudian ni keba dah kumpulan. Ini tikapur ba kongres ia tak jom. Kam kahoi ada tu kapur le si gadon dagar kong goi ke perkan dagar goi kong perkan andai hadin dang ilai kenduk pra MDC makani kajing kenduk jungi kalau pra MDC pangi awan gajuk kajing susu jemut bat kilaya jet ina ko betul independen ka kan hon ke ba
pipi thau ne ha liang Ka kerteng do ka kun ka di ka senrok ya telang. tapi tilang menu badai sekitaring I kongres. Kisah berlong asam dorbat ya kenduk biang Gindan ka jika kenduk lah si mende arsa tarik. Ya po kamrasa. Dok Lisbon Pak Dika